namukela kambe ka Mazda Xitsonga analyst channel namuntu of course ta ke vela birmanga the president lenga ta ke ilinga vele Baba Penny and also Dr. Josh Remani. Yeah, of course, and the Magata Munganolana FM, and I think that I Dana was go miss the post and stuff like that. Yeah. So kasam of course around the 27 ta February fiken ngena ka account ya Mranga Phanda nhlamar sa post yo kari leyi nga fika yi tsariwa la yeah because loko fika hi cheka ka image ya swona ku ri na ka Munghana Lonene FM yeah na murhangeri wa xitichi kwalano the far left yeah man Rose kwalano Rosese Rose a vona kwalano so yeah mbeni mangani of course fika hi vona ife yi tsala ku inkomu Mrs Rose na MLFM team vanhu lava va ku rhandzaka va ku tshunelela va tlhela va ku bela mavoko loko u endla swa kahle hi dangisile vazaya leswi of course yi nga fika yi tsala swona president Mayingani but leyi mhaka leya Munghana FM I think that tlhe yi vuya ka yo afterwards a hi tele nga the main matter la ku nga vuntswaka bya murhangaphandha so swi ta vele tuvutuvu kwalano yeah yin'wana the big fans yeah the president Mayingani of course aka kombisa ku hayi na sivara kwala Isaiah as you can see mishona kwala comment leswi nga hi tsarisa swo kwala and stuff like that a kombisa ku yo ntsena yo ka yi nga Isaiah ku ya vona endlo ezimishona ku yindlile ku trend swinene ka nkarhi wa sweswi laha hi vona ku vanhu va ku hambanahambana na va timali na vanghana na ti-fans ti va ku ti kha ti ya le ka murhangaphandha like each and every day se swo nyanya sweswi vhele se yi nga hela vhele khale kha swi humelela and stuff like that se na mhini lo hlamala hi response leyi murhangaphandha yi nga fika yi faka la nonge hayi na mitswaka murhangaphandha so hi ku ndleka yini kahle master t let's go na ngomvona ku mini ni hlangana na yini mi ka comment section so hi ri kwala ka comment section yi fike yi hlamula murhangaphandha yi fike yi hlamula swilo lani ku swi editiwa but loko se ni nghena ni fanele kuma ku no delete hi za yi delete ya yi fika yi kombisa ku why se va ra ntsena hi tuvutuvu lowun'wani ke mi chava xingomatanda xingomatanda vhele ku vuliwa na Dr. John hi mitswaka munhu mara leswi murhangaphandha vele xingomatanda na Dr. Joyce mi swi vona kwalano swi vita swi vhele swi va kha swi hi nyika direction yo ku ndleka yini murhangaphandha xa haza xa ha na mhaka na dokodela swi clear kwalano swi clear na swi vhele ti-beef yi nga confirm already swi clear so hey a reds okay ku timhaka tintsanana hayi ka the same comment a va yi twangi Baba Penny a va yi twangi ni kombisa ku wa mi ko vula sivara ntsena lowun'wani ke mi chava xingomantanda na n'wa xiyenge swi wrong ngopfu it's not right man it's not right murhangaphandha ri n'wa xiyenge a ni xiyenge i pineapple hi xilungu se murhangaphandha yi ri Baba Penny i xiyenge so I think tani yi vekile image ya Baba Penny on the left side and then ka right and then khale vekile xiyenge so ku hi Benny Mayingani i ri Baba Penny na the words ya yi swo yi na nhloko ya xiyenge ku swi wrong it's not right swi wrong go swi wrong go murhangaphandha swi maka swi endleni it's not vela nhloko ya xiyenge ende mi nga ma havi sindzaku vhele ku based on my analysis and confirming ku na yona yi nga thawiwa hi beef Baba Penny la so na ko laha xiloko hi comment leyi le ku hi nyike ka direction ku hi ya wela kona yane hayi loko yo swi vo Baba Penny hayi yi nga respond I don't know ku ta ndeka hi loko yo swi vo swi wrong swi wrong ngopfu
So Haridza vhela na hi twini swilo loko yi vula yona epapeni ku a loyi a lwaka na Dr. Joe i lwa na yona, hopefully maybe kumbe xi ta zama ku va yi kha yi lwa na yona ku na swa tikomba ku yi cheliwe ka the same mix la and stuff like that. Emndeni vele khive eka ta Munghana wa FM la so mina mi yo ni hlamarisa post leyi na mi yo ni hlamarisa post leyiwa, so a hi tivi ku murhangaphandle swi nga swi ri junior na loko yi va yi kha yi teka na ho image na statement xi nga xi tsala kwale kha xi va khensa na, because loko ho tsundzuka last time hey a yi suki kusuka la yi fike yi reveal ti-secrets, yi reveal ti-secrets ku a yi va laugh loko va vona yo na noma a hi tiku a yi vula ku na hi ngo tlhe hi referensa hi ku vekela video clip liya ni mi vuyisela yena ka in memory ku a yi tshembe ku yi ri murhangaphandle. Let's go. Mi n'wi misleadini vun'wana mi misleada ngopfu kun'wini. The reason ku nga na Limpopo poison i ku mi endla yini a mi tsutsumela ka Bujo hin'wana mi nga va khoma mfana luya wo tibambabamba loyi hi tshika hi nga hi hambana na Bujo ku endleka ku rhandza ka n'wina beni a ni leswi mi lava swona ku endleka ku rhandza ka n'wina na va ka Munghana Lonene na va ka Munghana Lonene va tlange party kulu that's why ni nge pfuki ni va rhandzini vanhu lava na ku ni hlangana na vona leyi a ni va rhandzi because va tlange role yikulu ya ku divide music wa Xitsonga, because vona va lava ku byela vanhu ku music va endla njhani ku fana na vun'wini. Se manchomi ya vun'wini manchomi ya wena tu nga ku nchomi ya wena mi se va ni tata n'wina ku ni kombela ku rhandziwa a swi bohi ku ni rhandzi a swi bohi ku ni chayisa a ni tshama ni khomela munhu xibamu loko he wena tlanga music wa mina tlanga swa ni fanela kwala tlanga tibabele se va ni endla sweswo a nchomi ya vun'wina vuxaka bya mina na n'wina music ti-hit that's all. Hlavu ni ta tirha na yena waya ta zuma rihlanga lahlaneni a ni tirhi mina munhu loko a ni betray xilo lexi a xi ta va best ka vun'wina i ku okay Beni hi kombela ku pfuna Bujo. So Haridza a ni loko ni kha ni swi vonisa leswiwani ko a ni very nkarhi wun'we ko ku vulavuriwa ni twa na ku somehow to some extent yo karhi swi ngeteta swilo hi nga ze hi kuma hi vona murhangaphandle se yi va yi kha yi se mi kuma se yi va yi ri close na Munghana wa FM yi va yi kha yi ya ka ti-events la, because loko ho languta last year hi fike hi vona Mr Boss a nga vi koka ti-awards swi komba na ku xivandla xi nga va xi ri kona xo murhangaphandle yi nghena la yi fika yi n'wi menyula Mr Boss the same way hi nga swi vona yi kha yi n'wi menyula ka swa ANC na leswa swa masocha swa le Venda because swi na vu-ANC, so murhangaphandle a nga ri ti-event to hi nga yi vona yi ri laha mara a yi yini instead yo hi vona vo songo Mr Boss swi komba na ku laha yi nga at this rate yi nga hetela yi va yi n'wi menyurini ku a ni tivi ku endleke yini hi yena Mr Boss na Munghana wa FM last year ka ha ri theory leyi yi nga ta teka ku va hi kuma sweswi defense ta yena a ti vulavula va fika va senda fire va yi tisa ka Master T hi kota ku twisisa ku why Mr Boss a nga yangi swa awards swi voni na nga winangi but why a nga yangi hikuva ni loko a fika performer as an artist wa kota ku kuma ximalanyana, so I don't know what happened, I don't know Haridza so leswi nga xiswona kwalani and stuff like that. Ha ri kwala ka Mr Poster again ku na segment yin'wana nga yi twa ka video clip ya murhangaphandle swi ni hlamarisini nina in terms of ti-glass tete hi ti vona ku yi nga tiveka laha murhangaphandle okay a hi tlangeni video na n'we mi ti twele hi ta n'we tindlela ku vuriwe ku yini la ndzeni. Let's go. Malembe hinkwawo swilo swa manyanga leswi endliwa hi NIPO project. Frameless leyi swilo swa manyanga leswi swi lava mali swi lava u tiyatini ku fana na va murhangaphandle a ku lava xikhwama xa majenje leswaku frameless xa boxeka loko xikhwama xi ri na majenje ku hoxa xivoko xikhwama u lumiwa u nge lumi swi tiva hi mina ku timiliyoni leti nga famba laha hi madlazi ntsena si zi vulavula swipini swilo swa manyanga so I was like, I was very cool, very and the glass total and the vehicle frameless, and stuff like that. I was like,
a swilo leswi koka 1 million so I was like yeah it's crazy ni vhete ni hleketa hi ta Mr Boss ngo leswi a nga competition ke i fika va kha swi to wa fika a spenda timiliyoni ku ri impela wa fika a continue a kahle ka tin'wana ti-competition wa tona wona ku ya tin'wana just accept the loss because a swo i ti-frameless like the whole house yi surrounding hinkwayo na ti-glass leti nga la like I spend a lot of money I spend mirhangaphanda yindlu leyi like yi nga ku yi worth over ma 5 meters so like swilo leswi nga la vhete ni hleketa hi yoho singo Mr Boss ni ku swin'wana a accept because a swona ku yindlu yi stuck over a year ku nga va nga na progress ku ri ke ni intention a ku ri vula ku khompeta na Benny Mahenga so a tindlela swa yena loko a ri un'wana ka hleketa hosi ngo Mr Boss kahle ku ri lantisi la ku swi hi yena a ri un'wana or mina loko a no va yena kahle mawani nga tizina loko fostera ku aka triple story ni ku hi plan ya leya yena mani nga ta zina a fostera munhu aka la yindlu ya kahle flat kahle loko ri sweswo loko ri a yi twi na ku dawula nga yi kota a tindlela yo na yona swi tiva yi ri extreme ku hi ti-expenses ku a swona ku swi n'wi tekeli nkarhi na wa swona na vana vhele na vana obvious va ya swikolweni and ve le ku kuleni na vona mi nga kuma ku van'wana maybe va close to university and stuff like that vana mhaka leyi so u ta a ku ri va flat swin'wana pride nkarhi wun'we hi pfuna nchumu wa accepta ku i hluriwile ku na malembe se yi le ku fambeni se ma le ku fambeni wa accepta ku loko hluriwile ku yiwa mahlweni vutomi byi ya mahlweni beef yi ta huma se yi ta va but must just accept ku twisisa ka mina hi leswi ni swi twisisaka xiswona vona mhaka leyi leswi ni swi twisisaka swona loko yo yi va yi kha yi endla mi kuma ku sa ya ha tirhisi mindset ya competition swi ngo ti fambela kahle ku swa triple story laha ku ri competition you see so mi kuma ku ti-finances a ta handle swona and stuff like that so mara leswi loko ri amukeza swi ska va ni ta kombela mi tika subscribe 50 rand n'wana ku ringana we va ku tekeni 50 rand u la ku longa 50 rand we u kuma ku 50 rand yako ka papa se ite u longa hinkwayo hi siku rin'we ku ite yi longa hi 10 rand u ta ri longa hinkwayo futhi mina ta ku nyika 1 rand 1 rand a ni lavi me 1 rand a ni 2 rand a ni lavi 2 rand me 5 rand a ni lavi leyo me u la mali na mali ya phephe ya ya pinki ta ku nyika 10 rand ya green swo fana loko xava va ku celi musi i mali ya vhiki liya mali ya vhiki liya yin'wanyana se ya mundzuku loko ri ku ri ka 50 rand namuntlha mundzuku wa longa hi ta longa hinkwayo mali liya me mundzuku ya longa yini mali ya njhani nyiko shopping mara interest loko a longa 50 rand namuntlha mundzuku wa longa hi loko a longa 50 rand kwa va ku a na mali ya pink hambi 5 rand loko a xava hi yona va n'wi cinceli vo teka no hlanya mi nga ta ni ka yo 50 rand